Uchase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV kuba igitasini kia Ogie TV kyo mwaka asama miranyo Akuza Awards 2024 SMS ye telikona chakende boigo na bugwa kikura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bwomogusi omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli Iginego soli yuko ige y'umuitongo unekoletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba akirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwa yaete iramange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwa yaete iramange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya. Monda. Yes. Uko wapi? Niko hapa ndani. Unafanya nini hapo? Kuna vitu unapanga hapa. Mali dogi nataka. Jana nilikutuma. Ukaenda wapi? Juu nilirudi sikukupata. Jana nilikuwa nimelala huko chini. Sasa nakuja unanipiga. Sababu unaniona kama mtoto wako. Inama. Inama. Tumeacha. Inama. Kijana nimesema inama. Kuja. Inama. Unafanya nini? Unataka tupigane na wewe? Hapana. Inama. On your knees. Ndio nikasema hivyo. Nimesikia uchungu. Inama. Pesa nilikuachia jana iko wapi? Nilitumia. Ulitumia? Nilikwambia upatie nani? Kazi alifanya iko nifurahisha. Oh, mwenye nyumba. Mwenye familia hakufurahishwa na kazi. Nilikwambia utumia mpatie. Nimpatie. Fanya hivi. Ulikuwa mpatie ama ulikuwa fanya nini? Kuja.
Sasa kazi yenye alifanya iko ni fresh. Nilikuambia akifanya kazi umlipe. Si ufurahishwe ama ukasirishwe. Ulitumia. Ukiniangalia tu hivi, miaka yangu ni yako inatoshana? Hapana. Jibu swali. Unanijua kweli? Unanijua? Hapana. Unijui, si ndio? Ungependa kunijua? Ungetaka kunijua kweli? Babone kuruna kayibore jena na gusiba umuntu siki kyagarire kwamburiri bogose nabonga kamorege style gitega morege obosi bwana bakorora kanando morege ngamo morege ya bana baba kwandami ya baba tidakora matayi bobe nabateye ya inje morege tori morege kana morege lakini bwana rinde nyanza amoni nakibona gwatakiriga Isimiti. Njengo sibanda arubisini. Karibu sibabisini. Ndi gwatagete bona. Bosengera na rwariteri kuba mama ne ronyete bisimiti naindenga wena. Ibwa gorego se. Echanga. Ari amarus. Abana zibetenga wena riko. Bana rende karibu asibete ukabwana riko. Nje kwandikire bikorwa maiso kwaranga na inje. Nabonsi bete binyere. Basi ntina bwana. Nabutora turanjane twaenda rende lakini tuibosi babona matume siasa. Siasa? Wabana. Itali siasa. Jana siasa. Bwana kwa ya chukumama. Tindi kwa ya chukubango. Wanja no moiboli lakini bwana tu chikoga enderera ko chana le ko ruwe nandi kwa na busiba. Kara kwa bwana tali ko. Ndio ni kwa na busiba. Mabitali maya maruno buchinga ta kende umwana akorera munana nyachama nahita gitogende Nairobi uturbosa urarabero anumite na turbosa nabate computer school ndeti gwache baba naki whatever ngende itagetora gendo turbosa turbosa nabate computer school arara kubundisa abutindi gwache onayo kongambira kusema chengo mami tindi gwache tindi kurwa naki bana kurwa igoni mipango yao yarenge ota binyanja mange nento mangwanzo konsikana kuchase tali mipango yarenge ngiyeke ngiya konyore abonge bwasa lekiri entri yogo nte bingende Nairobi noro chanti tukoruta tata kwitu tanya koroka nagaiga romo kurora nyumba gaiga tanya gocha neri tukirimu wana nchendi mongo genda asiaye rora bana bae rora makulio ai nwari isiko ni mchana kwenye kuita Nairobi kapo asikote kitengende ikonte tenchi kwa teseka Nairobi uingie kwa nyumba kusanya virago vyako kwenu. Nimemaliza kuongea. Pesa sikutumia niko nazo anaweza mpatia. Sikutumia jana venye uliniambia. Venye nilienda kutembea kwa huko juu kidogo. Ndio maana ukakuja huko nipate. Ukaamua nidanganya. Hapana, nilipata. Umepata umeniambia? Unajisikiza kweli? Toa vitu zako. Kwenu. Nisamee, pesa ziko si nitampatia. Nikimpata nitampatia. Unajua mimi ni mbaya sana. Na tena mimi ni mzuri. Unijue vizuri. Ukitaka kunijua, cheza na akili yangu. Unanisikiza? Ndio. Ukitaka kunijua vizuri, cheza na akili yangu. Sasa niko na stress zangu, kijana, unakuja kuniongeza zako. Unijui wewe? Unijui. Na ukitaka kunijua, utanijua. Unakuna nini? Nasikia uchungu. So, nikiwa mdogo. Lakini nitakupiga. Unaona niamua kukupiga?
Unanisikiza? Nga. Nitakuumiza vibaya sana. Vibaya. Na sababu sitaki kukupiga, heshimu kazi yangu. Nimesema aje? Heshimu kazi. Heshimu kazi yangu. Sitaki nikupige. Endelea na kazi yako kijana. Ngimama. Isabo kinga ya. Isaboke. Manya nyumotara mboli isaboke. Dina nandireri wakwanire. Manya akayikaba n'umujyoyo. Intumanga n'amaruta iyo pi. Tayo pipi ntumaruta nago atoreka agayiga. Mama tinawe toise neri kubari agerete ngasi bakurero nje tinanya gosi. Nje namaru. Anyari kubari agerete. Nandi ngirende kerengereri ikigeko na kuringeria. Omutuo igo no bwate kerengereri giugo chikonyayiranira. Isaboke kwabori, saboke ngo kirogorora abasoka giki. No asokire gukira lakini manyabo no ngabwane akayiga maruaro yaya. Sa mtara kimama ndi bala. Mbegire sipaye sinyomba tiganda mse. Wa. Nzinga ko kwa mare, nzinga ko ramo mare. Oya taraika naika na mchacha kunda mo mare. Nore mukamuka yone. Na ruseti no niri ngana ri homo. Nore ni ri okongiraniri. Njira tari gotebi magende. Oyo tago chakonga marende na kure pi. Yone na kure. Mama. Igasi yote ba computer. Antu takura yegiri abana obaye. Baragenda baramanya bararikwa. Amaye kujarende kuchase family turende patakoni. Na tumwe n'abantu tumezoea kuishi maisha yetu. Wetenenera. Bone kera konte bingende. Ani ngwete nane byanda bikondo. Wate biriye mwana. Mate nabamwe nasaki nyanchanga na narengereri. Ahora tore kerengereri kende nayo tekegasoka goso. Kugana nagakosi gokore gosiki. Ikinarengereri ngaki. Turugosa narara sabatakoni. Kirende talimama. Kono kama niko simama tingo korera kusika kasi mkwanda naja nakora nyumba. In case yore kuko benwanda ni nae. Nkwaruchi nachi twachita matanga na nyanjangu. Iki kiabe tukanyoro nyali kitipi munda neno okwari nena masha tai. Omoy tongo. Paka goikera bone ga mongino yone tinda monyora asa berete so abo twajira otai omwanchi onasore koranjira nabana batinko nyara ko barende kinekero kyo musacho yo mukuru ase wodi ya Bugisoro murugeni ganganya na kumutigera abana batano sinyona kyako barenda ba murigiri taramonyora Usikuje hospitali ni kutipu na sichalipwa pesa. Obokoreri bwabo satwa kandi abanyagetari kurwase nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ni ko barokura ko cyesa abarwaire ntori ko babwenege ko gera ntuntura akanwa Ati kumurigera dinani waragege mubetete umuyo ngo bamugongo bamubetete umuyo abanyanyimbo kurwase nsemo ya Kiumbu ni ko bagendrete no butukia so musacho yo maitwe mambi ya rero nabantu batamanyire bamurangirwa cya semeteme na ko muita mukaya mbere rarengi ko saba muborya bana batigayire Omoy tongo. Mama, kintu ntagituboni gabona okore
tinta itobe na stress pi ndi tobe free kirigento ai kindi kyo sute to konte binkore abango kore pia guteba mwana one pia guteba pi lakini bona muntu mwanya bantu tako kosa kabona stress asintu kandengere boni chakyo kolengere ni nyanja mochiri usikonyore ga kunyuga iga okwa stress boni go chire na nje ugozenje ngokwana nje stress ya turiko na stress pira kini yendo geko ngabona geko ngumuchando nkeliniki nakigosago chakaganda gobivu muchiulio bandi ikini kikengete ikini kingona kolengere likomata sogete korwa ikini kingona kolengere likyo bono pika barunse saba ekyo kana kitoko musabira amenyo bogimobya kara change well and good ono nki kwaro siri maro sikende ndo yuka kaso kincha ori na chikomote yaro sia utaro sunene chao te batago utapi tikagenda chikuni chao na isabu ko yitari butika pitari butelina ono kakerito nyole kuiko gai kiroro ten kwanda le to si to ni chai sawa rosia rosia chai rosia ninga machobos koros ga keibo sina mai sawa ai Ote banko mwino ga bwa taratara gichi. Sachikora kwane basani mami ga chikone ngene abe korosi. Naona bana kwa yule na makamba kwa bati umnyera na iche. Ocha. Ngatara wa. Jia ndo tayo ndabiri. Ngiawe rete ga mama tata kwa chabango hiyo. Lakini aboko no mwana yani na gechi. Ngi na gechi gunta nyaro boko. Akondo kwa marego. Bonyora mangara kana mwana na karandi buriya mukuri amaso. Wankara kana ndinde. Ona yeye ndo kanisa ga. Lakini kina na kimwacha akapaka mwikera. Jani na kumiripi. Ori utatara ikanaika. Ona hata na manyara gisili gabo ikaranste. Kiango bose kiami. Sili mama moni. Ona yani uronte yina. No korolekana. Nango sibule gakorolekana mno marego. Ukubura na kibono kwenda yakorolekana mama bona ko batingo kunyoma. Mama nyakomoboli. Ayango sibule nango sibande binyara. Naboko noro chempote to etiomole. Oje na nyamusi abata nyote. Oitako. Kaki nyamusi. Mama oya tiga yango bako mubanganda. Nyamusi atangira merete na omeri tukelimo. Nanye no koiraniria. Ocha rero litanga. Anyanga tarakora nare nanye lituko baba yaeli. Mama oitako tonyara ikira. Oitako tonyara. Yani nageti bunyabo nageti butima ituko seisero gocha kugene eni nani osara ageta ko. Tatu estama itigos. Tata kuelera bakeke. Na kuelera bakeke. Tata kuelera bakeke banyo para mama lero imama mutikenga madrani. Aibo munare na kubwatire ase jinse jibuna bwagiga irinde na rote yete nango chari batika ndino mugako yayi. Lakini goika igataraika agonte binya. Umenyete. Hello. Tewango makae. Na inchembe yande. Andita hiyo. Sina maneno. Yes. Yeah, nilienda.
Akisikumpata, nilimtafuta lakini hapana, sikukata. Nilimtafuta mimi nikamkosa, lakini usikuwe na wasiwasi. Si nilikupromise? Hakuna kitu itaharibika. Yeah. Niliongea na wao. Yeah. Ni sawa, nitashughulika tu. Akimoka kitu moja iko nifurahisha na mama yako. Hakuna tabia zingine. I'm sorry to say but ziko a bit weird. Sio kwa ubaya lakini imagine yeah. Lakini kitu wako unifurahisha ni moja. Imagine inafika tu kwake anaanza kunieleza venye Nyamusi ni kama alienda kwa mtu mwingine. Ni kama mara bwanangu ni kama alioa mzungu atunaweza kuja kwake tuishi. Lakini kasikia hakunifurahisha kabisa. Endelea tu. Mimi hadi na rekodi. Kani mkianzia nyapeni wacha kona. Hapa ndio ile ne. Abu. Daingo. Ndebu japi? Maite bono na buganga. Bara korolaiga. Ina teba ngatika minyokiga. Maite wani simba ndo bageni ba chira sefa. Bonko boko igoka. Ate bono tigama toka anya cherere iga kwembeo. Na buto kwetirigo. Daiva. Kabisa. Nikana nyora mambo mino nte indogora. Abante ni chinzi ya kwari kuburura. Chinzi ya kana ruo. Nona kabe ile kurukuru. Ate banga lele kina tripo kirika tigana nali ring mate kukonya koligaligiriri. Aranga matoke ma aibisu nte bire binge. Ate batiganya tere. Aba didi yako ngiriri. Wakoli bia sana. Konya na tu ali birengere. Bia kimi. Igora agenda ngendera ni chinzi birengere. Hey. Kara ndigere ngo kurigoro paka nsengo njoke yi. Ninde bwo kwenda? Ai. Konyora every enkore angir kuingita ya ngitira ngitiriga. Zenondo iga. Kana te bana tiga nyako tara mwetiri kuba tukutu ikwanete na enoroji. Abire. Koibona rere diko biria gatatu. Ekarna kolde kurmata iga. Yani ulimonangu ko montra kukwana ense mo iga mo none monto gweta. Narasi umeringa ne ayora. Lakini Yesu bunatari Yesu wekiri. Ngaki ndibona. Chebono nachire nachana kerege ndu kiani kerige koro kwe kiane pi korwege koro tombake yanga ai bono igwa kolege ndu kia mana sana abona ai bono ese inje bono guchake nani tengo taiga nyanjama umwete kokorike maene nuchupuna kwa pieta so bo kimabwane ndutingana amaisa ngere kubura mutu Yo negosori yo kwege ya omoitonga una yale truasimule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park.